Kigali yongeye guca agahigo yandikwa mu mateka y'isi ku nshuro idasanzwe. Shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 yabereye bwa mbere ku mugabane wa Afrika ikabera mu Rwanda, yasize ihinduye umurwa mukuru w'u Rwanda umusezero w'ibyishimo, amashyushyu n'ishema. Ariko se niki cyatumye amarushanwa aba y'igitangaza adasanzwe? Niki Perezida Paul Kagame yavuze ku musozo wayo? Kandi se niki aya marushanwa ari buze gusiga mu Rwanda no ku banyarwanda? Byose nibigiye kugutungura muri aka kanya katari buze karekare ubana natwe nka NB Izumi inkuru zacu kuri kwawe. Utega amatwi ntucikwe kuko ku musozo tugufitiye ingingo ikomeye cyane ya His Excellency Paul Kagame. Usa ukomeze ubane natwe dukunze ukanda like, subscribe, ufungure inzogera, hanyuma ujye muri comment usubize iyo pinned comment twashyizemo utubwire icyo nawe ubitekerezaho. Mbaye ikaze, nge nitwa San. Kigali umurwa w'u Rwanda mu maso y'isi. Ku itariki ya 28 Nzeri 2025 Kigali yahindutse umudugudu w'amahanga yose. Abafana baturutse impande zose z'isi bazaga guhumeka umwuka w'amateka, abasiganwa bahatana ku mihanda yacanye umucyo. U Rwanda rwabaye icyicaro cya siporo, ubukerarugendo n'umutekano byuzuye. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter, umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame yagize ati: u Rwanda rwacu rutewe ishema no kuba rwarakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Ndashimira abakinnyi bose bahanganiye mu murwa mukuru wacu ku musaruro w'indashyikirwa bagezeho ndetse no kwihangana. Yongeye gushimira inzego z'umutekano, abanyarwanda ndetse n'abafatanyabikorwa ba UCI ku mbaraga n'ubwitange byatumye iri siganwa rigenda neza. Kuva ku munsi wa mbere batangira kugeza ku munsi wa nyuma irushanwa risorejeho, umutekano wari wose, abaturage bari benshi, dore ko mu gikorwa cyo gusoza abanyarwanda baciye agahigo bagera kuri miliyoni y'abanyarwanda baje gufana igare ku munsi waryo wo gusoza. Ibi ni ibyerekana ko rero igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abaturarwanda bari bishimiye kwakira shampiyona y'isi y'amagare, ku buryo abayitegura babonye ko batibeshye kuyizana mu gihugu cy'u Rwanda kuko ari abantu bakunda ibikorwa nk'ibi by'imyidagaduro ya siporo. Kuri uyu munsi wa nyuma ibendera ry'u Rwanda ryahoberanye n'ibendera ry'amahanga menshi. Abafana basakuraga ku mihanda mu gihe abasiganwa basorezaga ku rwego rwo hejuru. By'umwihariko umunya-Slovenia Tadej Pogačar yongeye guca agahigo, yegukana umudari wa zahabu ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. His Excellency Paul Kagame ubwe niwe wamwambitse umudari. Moment yahindutse amateka atazibagirana, ibihe byiza mu maso y'abanyarwanda barebaga igare. Impinduka ziri ku gihugu cyacu ni izihe muri aka kanya? Ubukerarugendo bwarasuganyijwe, amahoteli yuzuye, ubucuruzi buratumbagira. Isi yose yizeye ubushobozi bw'u Rwanda bwo kwakira ibikomeye. Kigali yabaye icyicaro cy'imyidagaduro, ubufatanye mpuzamahanga n'iterambere risangiwe. Iyi shampiyona yitabiriwe n'ibihangange bitandukanye. Mu mukino w'amagare, aho umunya-Slovenia Tadej Pogačar yongeye gushimangira ubuhangange bwe nk'umwami w'igare mu bagabo. Uyu mugabo Pogačar
niwe wegukanye icyiciro cyo gusiganwa mu muhanda road race nyuma yo kwanikira umubirigi Remco Evenepoel amusizeho umunota umwe n'amasegonda 28. Nk'ubundi nkuko nabivuze ngitangira, yambitswe umudari wa zahabu na His Excellent Paul Kagame. Ku mugoroba wabanjirije umunsi wa nyuma wa UCI wabayemo umusangiro wanitabiriwe na Perezida Paul Kagame, harimo witwa La Patient. Yashimiye u Rwanda ko rwakoze ibirenze ibyo batekerezaga. Uyu perezida wa UCI yaragize ati, umujyi wa Kigali ntabwo wakoze ibyo twatekerezaga gusa, ahubwo warengejeho ukora byinshi. Umuryango w'abasiganwa ku magare wumvise urukundo rw'u Rwanda muri iki cyumweru. Shampiyona y'isi y'amagare 2025 yakurikiwe n'imbaga y'abafana bari hirya no hino ku mihanda ya Kigali aho abasiganwa banyuraga. Abarenga miliyoni 300 bayikurikiranye ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Iyi shampiyona itegurwa n'ishyirahamwe ry'imikino yo gusiganwa ku magare UCI, yakinwe mu byiciro 13 by'abagore n'abagabo, risozwa n'icyiciro cy'abagabo bakuze basiganwa mu muhanda. Hitabiriye ibyiciro bitandukanye birimo icy'abatarengeje imyaka 23 mu bagore, cyakinwe ku itariki 22 Nzeri, ari nabwo bwa mbere cyari gikinwe mu myaka 104 iri rushanwa rimaze ribayeho. Uretse nimero ya mbere ku isi mu mukino wo gusiganwa ku magare Tadej Pogacar, abandi bafite amazina akomeye mu mukino w'amagare bitabiriye irushanwa harimo umubirigi Evenepoel Remco, umunyadanimarike Casper Philip Pedersen, umwongereza Pidcock Thomas n'abandi. Biteganyijwe ko shampiyona y'isi y'amagare izabera mu mujyi wa Montreal cyangwa se Montreal muri Canada guhera ku itariki ya 20 kugeza kuri 27 Nzeri 2026. Umujyi wa Kigali ntabwo wabaye gusa umujyi wakiriye shampiyona y'isi y'amagare, ahubwo Kigali yabaye ishusho y'ubumwe, ikimenyetso cy'uko u Rwanda rushobora kwakira ibikomeye kandi rugatsinda. Perezida Paul Kagame yabivuze neza ati, iyi shampiyona ntabwo izibagirana kandi koko izahora mu mitima y'abanyarwanda n'amahanga yose, nk'igihe igihugu cyacu cyeretse isi yose ko ubushobozi bwo guhanga, gucunga no kwakira biruhije ari bwo bwacu. Muri NBIZOM tuzakomeza kubagezaho inkuru nk'izi zibashishikariza gukomeza kugira ishema ryo kuba abanyarwanda no gukomeza kugira icyizere mu gihugu cyanyu. Tayari tubane mu rugendo rw'amateka mashya akurikira. Ciao ciao, hasta la vista.